Та бүгдэнд нь үзэж байгаа цаг үеийн минь төргийа. Бакуквестэй ээлжил дугаарыг хүйхэлж байна. Өндөрч 17 дахь дугаар. Энэ сайхан бүсгүйг харснаар эхэлж байна. Майнууд. Казиногийн амьдрал донд орж ирсэн байгаа. Хам жоохон багтай гарт эхэлж ах чи юу болчихно. Боо ирцэн ингээл явж хахтай тоохгүй нэгдэг чээ. Өчнөө хаар чанга хүмүүс байдгийг эндээс харж болно. Үе энэ залууг хараач. Энэ имээ таалагдаад байгаа юм бах та. Бас хүний сонирхол хүсэл эрмэлзлийг дэмжих хэрэгтэй гэж үстэй. Elvis Presley шиг залуу бол энэ имийг нэлийн панаалтгаж үзлээ. Манай залхаал явчлаа да. За тэр яг уу дараагийн хастл руу гарцгаая. Hello? Who am I speaking to? It's CJ. Hey, Troop, is that you? Might be. Might be a government algorithm trying to pick your brain, so don't admit anything. Whatever, man. What's up? I need a favor, Carl. Thought I could cash in some karma chips. Your credit good? I took some fellow travelers deep into the desert on a peyote safari a few nights back. We faced the inner light and communed with the Lizard King. Sound fun. How'd it go? That's the problem. I don't know. I'm in Los Santos. I woke up in a Japanese bathhouse about an hour ago. I have no idea how I got here or where the others are. They're probably fine. I don't think so. They were Brits, a band, and their managers. They have no experience about the desert. Okay, where'd you make camp? I can go have a look. I took them up Arco del Oeste. Fantastic sunsets. Let's start looking for them up there. За юу болно гэж вэ? Хоёр багийг авд юм аа энэ нөгөө. Fantastic sunset. Талаа ирмэл гэж яг шоунд оролцсон хоёр баачгал байт юм аа. Гэтэ энэ бас тий Рил залуучууд байдаг шүү тийм үнэнч. Өөрийн гэсэн үзэл бодолтой үнэнч. Тийм кул залуучууд ус байдаг санагдах юм. Тэр зүг гэж бодсноо хийдэг. Өөрсдийн итгэл үнэмшилтэй. Тийм хоёр залуу байд юм аа. Хорны зам арцсан агч юм да. Энэ бол 1992 онд болсон үйл явдал байгаа. Ироо он юм. Самаагүй сайхан биш үү? Манай Монгол гэсэн ч юм уу жоохон шүмжэлтэй хандмаар л шүү. Гэхгүй. Өндөрч байгаа сериусны юм ярьд шүү те. Бороо идэм аа. Шүтэн дундуур ингэ өсөрчүүл ядгийг. Зөрөгтэй. Хойд хаалгалж явах эвдэрлээ. Стас бол бас ч гайгүй.
Өндөр дээр байт юм аа хоёр. Эй, хоёр буруу зогсож штэ. Hello? Hey, anybody out here? True sit. Наач гэж штэ, Карл Джонсон. Hey, man, you all right? Fucking hell! I'm fucking hanging! Stone me bloody crows. Where am I? I don't know, mate. I was having a dream. I was wanking over some fat bird's tits when this twat turned up. Macca, you fucking psycho. You did it again, didn't you? That peyote was shite. You're lucky I brought some tabs I along. told you a million times not to put stuff in my fucking drink. Oh, piss off, kidder. Who are you again? Oh, I'm a friend of the truth. He said you guys might need a ride into town or something. But I'm a fucking raspberry. You're not a fucking raspberry. I can't feel my legs, RP. I've wanked the use out of them. Just stand up, you soppy cunt. We go through this every weekend. Ow, ooh. Man, what the hell was y'all doing last night? Anybody got a rag? So where I'm taking you? I got a pal, Rosie. He's got some casino gig going down in Ventura. Ясын хүнд байдалтай сэрлээд байна хоёр буруу чинь. Fuck off, string. Oh, charming. All right, ladies, let's go. Come on. Fuck his noise. Well, it felt like a good film, I'm honest. Доторост муух шиг нэ. Баргар хоёр бурууг аваалаа юу да. City Quest Big-ийн өрөөгөөсөн манай энэ удаагийн дугаар инх үргэлжлэж байна. Хэрэв та бүхэн таалагдчихвал лайк and subscribe дараарай. Бүгд маш их баярлалаа шүү. So where's the rest of the band, guys? Macca, where are the boys? I don't fucking know, do I? I remember snakes. Lots of snakes. It's a snake farm not too far from here. We can go check it out. Сонноос гэж дуулбал ясна God of War-ийн God of War 4-ийг гэдэг бас нэг тоглоод тэнхий бичлэг хийсэн байгаа. Гэхдээ тэр нэг юу өөрийнхөө дүрс бичлэггүйгээр хийсэн байгаа. Тэрийг явуулахгүй оруулна. Та хүлээж авч үзээрэй. YouTube-руудын төрөлд нь faceless гэж царайг харуулдаг гэдэг. Тийм төрлөөд юм шүү дээ. Тэрэн шиг өөрийгөө харуулж өөрөө ярьсгүйгээр тоглох бичлэг хийсэн байгаа. Дуусаг байгаа л та тэрийг ерөөхдөө нэлээ урт бичлэг болсон ба тэрийг дастаад тэгээд оруулна. Take a gander at him, fellers. That him? That there city boy has gone and been with my prize hog. Now I don't even get no sugar from her. And that one done screwed my sis. I had a terrible aching in my grinds ever since. Yeah. I'm gonna slap you silly for giving me and my fella the red bumpies. What tarnation? I'm a-fixin' to give you a whooping for what you gone and done to my young'uns. Сэлгийн юм болж тээ. Шууд дуудалцах юм уу? I'm going. Run like fuck. Everybody in the car! Хөдөөний бороо хууртай энэ да. Сүүл үтгэл юм ярьсан шүү сайн. Hey, what about the band? Хагас уучлаа ойлголоо. Made it to civilization. Keep on listening to him, Lieutenant. Which casino is it? It's called Caligula's. Тавчлаа тавчгаа. Somewhere, I think. Транслгүй ч одоо. Сэн машинтэй. What kind of tits does this Rosie have? Big floppy sausage tits? Empty salad bags or beef? Сэн гаж тунтнах шиг машинтэй. Борон хөөж явахтай. It's just for comfort, pal. Ой, This is a stressful situation, man. You're fucking telling me it is. Ah, can it, you two? Hey, he started it.
Бэлтгэл бичлэгээ маань та бүхэн хүлээн аваад үзээрэй. God of War 4 байгаа. Тэгээ 4. Let the quest begin. Baku quest гэдэг утгаараа бас даалгавар биелүүлэх тиймэрхүү тоглоомнуудыг бас тоглоод оруулах гэсэн бодолтой байгаа. Ажлын цаг маань бас тэрэнд амжихгүй байгаа болохоор яг гоомаа. Ойроор хоорлоод ичээс амжихгүй юм. Мөрөгчгүй ай. Тэнэг бороонд чойн сүйд ирдүүлээ. Ирж ах шиг л байна да. Shit, here come them snake form. All right, I had enough. Let's finish this. Хүрээд ирлээ шүү дээ. Oh, I'm gonna grab some big tits, man. Oh, bollocks. In for a penny, in for a pound. I'm gonna open a can of Бүлэг worms зодоо. on you now. Тэ бүлэг зодоо болд юм аа. Yeah, that's how we do it in Salford, man. You're not probing me again. Хөөе борооч намайг зөвхөд шүү дээ. Come on then. Let's За go. өдөрний хүмүүс хоёр гараа гээд зодчлаа шүү дээ. Энэ нөхрийг Vice City тоглож исэн хүмүүс л би тоглолцоог юм. Яг дуустал тоглож байгаа юм. Hey, boss, is somebody Энэ here дээр to Vice see you? City-тэй гардаг юм шүү дээ. I have a migraine. Oh, Rosie, son, it's me, Paolo. Oh, God. My despair is complete. Okay, let him in. Rosie, how are you, me old son? I pray that one day I can escape my perpetual torment and retire in peace and comfort 1,000,000 miles away from anyone I've ever fucking known, and instead, I get this? Come on, it's me, Kent Paul. Well, hello, Paul. What a pleasant surprise. Who the hell are these guys? These are my boys, Macca and Cole. Sup? You want any speckled doves, boss? I'm peeking on one right now. Top of the range, man. Well, it's Carl-ыг хаанаас as I ирснийг sit бол шууд here ойлгож болохоор up байгаа to шүү дээ. my neck in a river of shit with every mafia Mecca, gorilla from Liberty City to Carl, Los Santos sup? pissing in my face that you, Ken Paul, should witness it. What's the matter, son? Too numerous, impressively insurmountable, and depressingly fucking typical, even to mention. It's all right, bruv. Paolo can help. Give us some space, would you, son? I'll give you a tinkle later. All right, for sure. Not Цаатлын баг яасан эвгүй зогсоод нэ. Oh, you twat. Байгальд бийцэж байгаа шиг зогсоод шүү. Яа, Карл Джонсны алтан гинжиг тавх харж болно. I think I found a way to scope the link in this casino without causing too much suspicion. We can talk later. Зэн учочтой. Ной болторч машина төгчж хайчдаг байна. Speak on it. All right, Cole? It's me, Paolo. Listen, Rosie's Ой, in a энэ tangle, and I think you're the geezer to sort it out for us, okay, sunshine? Гарчин энэ баг Slip гарчин. round the office and see me, double quick. Yeah, thanks, man. I appreciate the opportunity. Sorry, fella. Энэ залууд бол харин үеийн бүсгээр нь таалагддаг болт те. Түрүүний гар бол нэг имийг дагцсан наажсэн шүү. Эсвэл үеигөө гараад. Цагтаа мөчөглийг авах гэж ийсэн. Хуцаас байлээ те. You new to this driving thing? I can't stop dancing in here. Пис бол зөвхөр аваад We бууд. got the swing going on in here, girl. Хуцаас I байлээ. love it. Энэ чинь шинэ газар биш шүү дээ нөгөө. Пинко. Лос-Сантост байдаг хуцсан л юм. What happens when you mix gospel? Мапнаас арах. Шинэ хувцсны дэлгүүр чинь. Энд дэд юм аа. Эндээс гоё хувцсаа. Сольж юмсэ. Яа тэндээ ойр бичлэгийг үн чинь нэг хувцас ойлгохтой цаг гараа хэдүүлээ те. Ийм гоё хотод ирсэн юм чи. Сэдвлээ юу хэрэгтэй шүү дээ. Гоё харагдах хэрэгтэй шүү дээ.
Ямар хөдөөний нэг онгоцны сургалт гэдэг гэж. You know that already. But I got a sensitive side too, I can tell you, bro. That's what makes me so special. Юу яаж бас Time to get sensitive for a second. тулааны чадвар дэвшлүүлж байна. Кикбокс гэдэг хааж. It's about me, girl. Өмнөх хотод бол нэг карате байдаг гэсэн. Гэхдээ тэр нь орж амжаагүй юм. Энэ хотод ингээд жимд яваад баколоод тэгээд яах юм бол баколч юм бол нэг гартаа тулстаад тэр гараас тэр ингээд сурдаг. Thai box байна уу даа гэдэг юм. Thai box гэдэг хаа. Thai box нэг тийм их юм сурд юм аа. Шинэ хувцсны төлөвч чинь. Энэ хаа. Victim. Hi there. That's the changing room, sir. Хамгийн үнэтэйг энэ өмсөд үзье те. $17,000 гамчна. Аа, чих мөшөө. Biker jacket, black jacket. Хамгийн үнэтэйг нь өмслөө. Нэг өмсчүүл ясаа. Ер нь дайггүй тийм албан хэрэгч гаруудтай уулзсан шүү дээ. Тэрийг авцалж яад. Short, black pant, green pant, сарлунд аваад. Сарлунд. Тэс парас сөнөмд тий. Амтэж. Авчи. Тэгээд ботлаа. $1,200. Йоо, могоо арьсан ботлаа. Юу юу. Сайн нэг нөхөр онгоцчих шиг болох юм. Ямар сонь готлнууд вэ? Мост таасдаггүй нэ. Байкер бүтэмсгүй. Алтан гинж. Юу ч сарчин арай илүү баглаа. Тэр утгаар авчи. Авчи. Gold. Silver. Яа, мөнгө. Мөнгөстэй. Авч. Сайн гоё шилжэн. За нэг зүчээ. За өргөжлүүлээд малгай өмсөхүү барьшгүй. Сүнсэн малгай байна тий. Гоё снэп байдаг бол олсгүй яахгүй тий. Аа. Сонирхолтой. Аац малгайг үлээч. Тэнэг готлоодсан өмсөнгөө хаймна. Том төрөйтэй готлоо. Ийм гоё хоттой юм чи тий. Цаг хуцаас болцсон. Одоо ч хастлаг үүсэ. жилийн дараа тоглолоо гэдэг юм энэ хүү. Видеоны маань 17 дахь дугаартаа хүргэж байна. Таалагдчихвал subscribe дараарай. Таалагдахгүй байвал subscribe дараарай. Ганцаараа тоглож байгаа. Би нэг 2009 онд тоглож байсан юм. 16 жилийн өмнө. Тэгээ ганцаараа нэг тоглож үзье гэдэг. Яг өөрөө бичлэг хийгээд YouTube-ийн бичлэг хийж үзмээр санагддаг байсан юм байна. Биш ингээ хийгээд үзье гэдэг ингээд суугнэгээд Бакукис гэж суугаад үзээд нэгэд явж байгаа шүү. Өмнө бичлгүүд дээр ер нь бол тогтмол нэг ихтэй шинээр үзэж байгаа хүмүүс байл
Тэр хүмүүстэй зориулж дахиад автаад ярьж байгаа шүү. За энэ хайс ч одоо Mad Dog Report артист бороотой танилцсан юм. Өмнө нь бол энэ бороогийнхоо юуг нь хусч ийсэн, Rainbow-г нь хусч ийсэн. Өвжилок бүтгүү гарын. Бүтгүү гартай найзалж явах хугацаанд ийс. Энэ Rainbow-г нь бахад пянзын жилүү. Битийн жилүү хусчаад өвжилок момент очрох чижсэн юм. Boy, Rosie, liven yourself up. Carl's here. Hello. What's that? Hey, there's some top fanny down at that pool, Pabsy. Leave it out, Dimlo. What's wrong with you? Well, are you going to tell him or shall I? I'm really screwed. Crack on, Rosie. Spit it out. I threw it all away. Okay, I had power, money, the ladies, but I couldn't lay off the blow. So I went into rehab, and everything went to shit. But so what? So when I came out, I started representing the Liberty City mob again. And that's how I ended up here. But no one family would trust another family to run the casino, so I was put forth as a neutral party. So now I spend my days waiting for one family to cap me and blame the other one. My only friend is a bird named Tony. I never fucked anyone over in my life who didn't have it coming to them. Shit. Бас л үл бүтэх гараад байна шүү. Break it down for me real quick. Okay. The Sindacos are on the war. Okay, I mean, something terrible has happened to Johnny. I mean, he's in a shock-induced coma at the hospital across town. Now the Forellis, they will take this opportunity to rub him out. Now, if any hit between the families succeeds on my turf, I will get the axe, bullet, machete. Okay, whatever. okay, relax. I'ma shoot over to the hospital and move the body or something. There you go, my love. Things ain't so bad, are they? Bada bing. Malaming. Una. So here I am, about to try and rescue some guy that's scared. Хуусан. Состой. Элвис Пресли явж байна. Тэмээ Mad Dog-тэй танилцдаг хаслал биш юм биш үү? Hammer, Homeway. Дилөө. Hello, sir. Can I help you? Yeah, I'm here to pick up Mr. Sindacco. Mr. Sindacco? There must be some mistake. An ambulance just picked him up. Oh, okay. Thank you for your help. Хашаа явчих юм бэ? Сух. Нөгөө машин гэж байна. Энэ машиныг жоолох гэж л хаавс 2 хот дамжаад бөөм байлдаа хийж орж авдаг байлаа шүү дээ. Одоо имлэгийн гадаал үнгүй тусч байна. Аль руу явах вэ? Наад зүг тойрч байна. Буруу тойрч байна. Голын хоосноос эхэлж байна. Голын хөнөж. Эндэгтэй тийм. Хөлтө хурдан машин биш юм шиг байна. Уушлаарай. Уушлаарай Элвис Пресли. Бодох ёстой юу? Биш үү? Sorry. Заац. Энэ бол хүүхдүүд зориулаагүй бичлэг видеонууд байгаа шүү. Тийм болохоор
Бүгдүүдээ битүү зэрэг. Энэ түрүүний машин л үйлж болно ч гэсэн үү? Болохгүй шүү дээ, тийм ээ? Нэг гараа хэлээс авах юм шиг байна л да. Энэ бодлын зам дээр явж шүү дээ. Нэг юм уу? Ano be? Пши. За асуудал байхгүй. Мөчлөрөө. Зохиол ингэ бичсэн юм ч одоо яах вэ? Let the quest begin. Альч хамгийн ихэнд хаанч очсон. Тэгээд хамгийн сүүлийнх нь байх байсан байх л та. 3-т байшилт юм. Нэг чихэн очих ёстой газар яа. Читаарч явах ёстойсэн байх. Энэ бол Лос-Анжелесийн Денис гэвчүүг юм шиг шүү. Ахны хайр гэж байна шүү дээ. За, хуудууд яг бол төлөвлөстэй. Машиныг дэлгэх ёстой, хусгаалах ёстой, яах ёстой. Тийм байлаа би яах ёстойсоо мэдэхгүй л байна. Машиныг аваад явдаг. Өөс нь дэлгэхээр хугацаа боллоо л доо. Машиныг авах ёстой юм шиг байна л да. За хавна. Окей. Оо, почти. Оо, эдгээр угаасаа худ гараад исэн байх шүү. Хөөг өнтөрч. Угаасаа худ гараад исэн биш үү? Баяртай хамгүй. Thanks, homie. Nurse? Hey, nurse! Яг цаг гаргаад тоглох юм бол Лос-Анжелес ч Лос-Анжелес Сан-Андреас ч бас энэ тэнд найз бүсгүйтэй болоод тэ нүүдтэйгээ болцож малцаал энэ зүйл юм хийд юм аа. Тэгээ явж явах юу нөгөө хасла тоглоод тусгч юм санагдаад байгаа. Цэцэд тав дээр үлдэгдэх штэ хамт нөгөө 3 story mode гард 3 бараач. Уулзаал бар марнд орол юм амуухал. Гарч ирэл сохтоо жоломл ирэл. Алж өгдөг шүү дээ. Hey Johnny, how you feeling? За нэг нөхрөл шүү дээ. Темпени. Темпени гараад ирчих. Очиж доо. Заавал хийх хэрэгтэй юм чи.
Хоёр хамтрах чан ухайц. Тэпэний ч өлөхгүй гартоо. Hello, Carl. Been a long time, huh? Yeah, I was starting to miss you guys. Now, why don't I believe you? Get over here! Now, things have developed since the last time we met. Despite our best efforts, the gig nearly... Би ч андуурсан юм байна. Босоосгүй чинь ухаан ийдсэн санагдах юм. Your kind always do. Би бүр энэ бичлэгийн хугацаа холдоод бүр үйл явдлаасаа бараг тасцсан явж байгаа юм. Hey, listen to the man. We all the same, Carl. You, me. We all trying to pull ourselves out of the hole. Somebody steps on me, I gotta step on you. Where's Hernandez with that fucking meat? He's been gone too long, Tenpenny. Getting a little edgy, fellas? Oh, how you like that, you piece of shit? That give you any idea how edgy I am? Whoa! Get up, bitch! You paying attention? Токсик цагдаа нар. Now there's a Таалдахгүй ruined байна. town out west of here. Aldea, Malvada. Хариугаа амнаа There's нэг some өдөр. piece of shit DEA Carl Johnson officer болов. with an FBI agent with a dossier. Now you get the dossier and you make both of them disappear. Манай мөнөстэй. Сонио алхтал нь илгэжлээ шүү дээ. Карл Джонсон. Карл Джонсон бол хариугаа авна л да. Карл Джонсон CJ бол Лос-Антос өөрийнхөө дошин дээр очиж чад мөн цөлхийг болгож тавина. Тэр бол ойлгомжтой. Цаг хугацааны л асуудал болно. Нүгүрнийг гарч явах хэрэгтэй юм тий. Миний анхнаас ингэ явуулаг бэ. Аашлаарай. Аашлаарай. Лүтэ Quest-ийн манай энэ удаагийн бичлэг 33 минут үргэлжилсэн байна найзуудаа. Юу та бүхэн таалагдчихвэл лайк and subscribe дараарай. Ямар ч гэсэн өнөөдрийн байдлаар Baku Quest 61 subscribe-тэй явж байгаа шүү. Сахиурын нэг юм хүүхд тахтал бас боддог байсан юм аа. Тэгтээ болчихгүй л. YouTube бичлэг оруулдаг болох юм ч юм уу. Оруулах гоё хтаач л үнэ. Тиймэрхүү юм боддог байсан юм аа. Тэр сонирхлоо мөрөдлөө ч юм уу. Одоо биелүүлж байгаадаас баяртай байна. Юу та бүхэн таалагдчихвэл subscribe дараад өгөөрэй. Тэгвэл маш их баярлах болно. За хааслаа чаш үргэлжлүүлцгээе. Thanks, man. Appreciate that. За тэр уулын дээр алхах юм байна. Гинстик тэр мэр хөөст нэшид идэх юм уу? Тэр хааслал юм болоо да. За зин хаах нь л ясны бүсгүмсгүүдээ танилцаал хийж болцож малцвал. Стүр ингэ тахтаа биш тэр хийжсэн юм. Бүтэрс одоо сайн санаж байна. Чаавар гарах юм би. Шууд өксөд гарах гэж байх уу? Алхаад гарчиж болохоор юм биш тий. Эндээс нь алхаж гарч гал зөцөлж ирсэн. Юус амрах. Юун төлөө зэвсэг сайтай вүлээ. Бас манай Baku Quest-ийн нэг онцлог нь энэ удаагийн бичлэгийн нэг онцлог нь ямар ч нөөч ямар ч чит хэрэглэхгүй тоолт дуусгахаар шийдээд явж байгаа. Тэр нөхрийг
снайперчлээсэ. Гүйтсэ. Сингл болоо. Хаваад илтээ. Застаа. Сэргээрээ буутахаар чи ивгүй штэ. Хаас вэ? Яс баян залуучдээ. Окей. Юу гэсэн нэсгийн сургалт өгсөн лээ. Хифтэн гараад ирсэн. Хокон флаш дээ. Тоо. Күрэн оргоос гэж болоо. Энд бүр яваад бодлоо. Тэг алуулчих. Энд нөө рокетмен очдог. Сэрэг юм шүү дээ. Сахаа авах шүү. Тэр хавчаакаас мангарт монголч. Тэр яаж мэдсэн бэ гэвэл 2009 оны 100 болон бодлоготой анхаарч мэдчихлээ. Стик тэр. Энэ шууд газар тийштэй. Хаалмаал бол бас маш гоё казино. Caligula's. Baby, I'm back. I am back. Let's get this show on the road. The good doctor has revived the patient. Sweet as my son. Sweet. So everything straight now? No, absolutely not. I'm still screwed. Absolutely screwed. But at least now I'm in the right frame of mind. What the fuck are we gonna do? Манай бичлэгийг хүүхдүүд зориулдаг байгаа шүү. Хүүхдүүд үзэж болохгүй шүү. Хүүхдүүд үзэх хориотой. Маш их хараад гэмтэг хүчлээс гарна. Тийм болохоор хүүхдүүд зориулдаг байгаа. You're right. I need to get a grip. Take control. Yes. Grab the bull by the horn and show everybody who's boss. I'm the boss. I am the boss. All right then. All right. Манай Карл Джонсон. That's what I'm saying. So where we going? Details. Let's just get there. Rack 'em up, Macca. What's the matter with you? Карл Джонсон тултан сумлдаг залуу шүү. Миний унаа тэнд байна. Ой. Rosenberg. Okay, boss man. Where to? We're gonna pay the Sindacos a visit. See how Johnny is. Win him over with some. Карл Джонсон онгоцтой. Well, yeah, sure. Take about it.
залуу босс гэдэг юм. Rosenberg протоад явж байна. Энэ Лас Вентурас байгаа. Лас Вегас бол биш. Лас Вентурас. Шагнуучтэй. Отод байх та. Ой. Boss man. Rosenberg. Okay, let's get this over with. I'm the boss. I am the boss. I'm the boss. I am the boss. Yeah. Yes. You are a boss. You are a boss. What's going on? Did you forget something? No, look, you go on in. I'ma wait. Look, you gotta come with me this once. If I pull this off, I can carry on. I know I can, but please, you gotta come with me. I'm gonna squirt my ass all over the floor. Just this once, please. Please. Okay, chill. Shit, this can't work. Listen, everything gonna be okay. Just remember, you the boss. I'm the boss? I'm the boss. I'm the boss. I'm the boss. You are boss. I am the boss. You are a boss. Hey, boys. Tell your boss that Ken Rosenberg is here to see him. Ken who? Ken Rosenberg. Ken Rosenberg, the guy that runs this town. So, how's Johnny? He's doing much better. Yeah. He ate something smart. Oh. Hey, Ken. Oh, Christ, this fucking thing. Ken, como esta? How you doing? Pretty good. And you? I still got a little bit of the night terrors, touch of diarrhea, but I'll get through it. Huh? Diarrhea. Cool. Yeah. Who's this? How you doing, Johnny? It's fucking him. It's him. Oh, man. Oh, God. It's him. Oh, my heart. My heart. Түлхэнд навчтэй. Damn, that nigga fucked up. За ингээд учир зүг олсонгүй те. Final. Хөрөмөр байц. Хайр залвчд шүү. Солон юу өсч байна. За байлцаа. Shit! They started firing us back! There must be an extension here somewhere! Fine! Carl, no witnesses or we're dead. Голын дээгүүр өсч гарч Got the ирж байна. extinguisher! I got the extinguisher! Take those guys out and I'll put out the flame. Stand back! I'm gonna blast these flames. Well, what are you waiting for? Хөө хүлээх хэвдээ бороо чамайг илэрхийлж шүү дээ. Зөлөгч намайг хордуулаад байна. Ганц авралын одоогоо хордуулаад. I'm gonna hide this. Пронор хаанаас юм буутай болсон гэж бодож байгаа л. Тэгэж байна л. Сэргээ ангиас болсон байдаг байгаа шүү. You enjoying yourself? CJ, some guys locked me in the freezer. Бас бэрх чайч та. CJ, stay out of here. Your body! Come on, fool! Run away! Зөлөгч ягааш яваад орч. Rosie, where you go?
CJ! Манай Калтберг хайч ба. Калтберг. Росенберг. That's very kind. Калтбергийн нэрлж мэрл. Оо муу Калтберг чинь хүчж байгаа мах та. Fire to keep us back. Fine. Carl, leave no witnesses or we're dead meat. Росенберг, Калтберг. You want me to... Got the extinguisher! I got the extinguisher! Hey, CJ, wait for me! Wait! Screw this! I'm gonna hide in the Зөвлөгчийн шорт нь яаж байгаа юм бэ? It's like old times. Who the fuck is Tommy? I'll take that paper. Holy fuck, what is it about my luck? I'm screwed. We gotta do something. За биш. Гүрэн амьд маш баттай болоод ирсэн шүү. Well done, CJ. Shit, this is insane. I'm never doing drugs again. Never, That's ever, cool. ever. Yeah, what you there? Ёо. Нэг оногт л яг унлаа. Тэс гарч ирэх юм санагдаад байгаа юм да. Stay cool. Ее. Тэ дахиад хөргөчнөөсөө юу? Ваа. Ойн дэм байсан биз дээ. Хантаач авахгүй бах та. Үгүй болов юм шиг алхаж яддаг юм байна. Сомо. Залуу. Got the extinguisher. I got the extinguisher. Does it get uglier? Stand back. I'm gonna blast these flames. Screw this. I'm gonna hide in the freezer. Give me that. Screw you. What did you expect? It's America. What did I say? What did I do? Nothing. My bad. Now take cover. Oh. Яа, тийм сонсчтой нэ. I'm screwed. You gonna stay cool now. We gotta do. Okay, it's clear. I need this more than you, I think. Well done, CJ. Well done, CJ. Shit, this is insane. I'm never doing drugs again. Never, ever.
Манай Rosenberg, Kaltenberg. Ингээл алчих байсан байхгүй. Can I have this? Ёй, Kaltenberg. The exit's through the stockhouse. Миний унаа хайчваа. Shit. Shit, we gotta get the fuck out of here. We need some wheels. Get me back to Caligula's. You calm down and follow my lead. Oh, fuck. You were boys to get a message. You and me. You are boss. Town up. Nobody can stop us. Nobody in the world. Johnny's a done deal, and so is his gang. Too fucking right they are, dumb pussies. Oh, fuck, I'm... Loot quest begin. Өрөөгөөсөр манай энэ гэмшлэгийн хүү өндөрлөж байна найздаа. Юу та бүхэн таалагдж ивэл лайк and subscribe дараарай. I'll figure out a way to get you out of this. Манай 17 дахь дугаар. Nah, man, they gotta think you dead. I'll think of something, I promise. Энэ хурцнэр өндөрлөж байна. Ингээд 18 дахь бичлэгээр эргээд уулзцгаая найздаа. Юу та бүхэн таалагдж ивэл лайк дахиад мартаарай. Get in there and be cool, like you just been out for a relaxing drive or something. Calm. Yeah, calm. I'm calm. Real fucking calm. I'm calm, Mr. Calm, Mr. Calm. That's me, Mr. Calm.